دنگ گل دنگ کردستانیه. جنابندان نوچه رادیو دنگ گل دم با شیر و 11 آذار 2025 سهشم لبروکسل ساعت 10 لامده 12 گدار نیشم نوچه این سر ساعت پیشکش بکن تم دم آزادیاره بر آپویه. Özgür Özel Devê temamiya serrastkirinên qanûnî bênkirin. Şandeya dibin serokatiya hevserokên Dem Partî bi CHP re hevdîtine kirin. Piştî hevdîtinê civîna çapemeniye hate pêkanîn. Di destpêkê de hevseroka Dem Partî Tulay Hatîm Oğullarî axif û got piştî banga rêber Abdullah Öcalan me dest bi hevdîtinan kir. Şandeya me bi Birêz Özel û şandeya pê re li ser pêngava aştî û demokrasiyê axivîn. Me li hev kir ku hevdîtin ji vir û şunde li ser zemîna parlamentoyê bênekirin û muxatabê sereke Birêz Abdullah Öcalan be. Ji bo pêvajo pêş bikeve divê zemîna veguherîna demokratîk baş were amadekirin. Divê mijarê de erk û berpirsiyartiyeke mezin dikeve ser milê desthilatdarî û dewletê. Tulay Hatîm Oğullarî wiha dewam kir. Di hevdîtina îro de ji me re hate gotin ku CHP ji bo çareseriya pirsgirêka Kurd amadekariya pakêteke demokrasiyê dike. Ev serdem ku divê meclîs, siyaset û hemû zemînên demokratîk înisiyatîfê bigirin ser xwe. Piştre jî serokê giştiyê CHP Özgür Özel axivî û got ji bo çareserkirina pirsa Kurd zemîn parlamentoye. Divê mijarê de civîna ku mameya hefteya din de min bang li Birêz Numan Kurtulmuş kir ku înisiyatîfê bigire. Ez dixwazim vê banga xwe dubare bikim. Armanca me hem Kurdin, hem Tirkin, hem Elewîne, hem Sunîne. Hedefa me civakeke azad û demokratîk ya hemû etnîk û baweriyane. Ji bo vê jî divê tevaya serrastkirinên qanûnî bên kirin. Eger em ê behsa rewşeke adilane û demokratîk bikin, pêwîstî bi serrastkirina qanûnî heye. Özel pêvajoya 2013 û 15 bi bîr xist û wiha dewam kir. Îro jî em dibînin ku desthilatdarî bi taybetî AKP hewil dide CHP li derve bihêle. Ez careke din hişyariyê didim. Eger desthilatdarî bi vê zihniyetê hereket bike em ê winda bikin. Lêgerîneke çareseriyê ya li dervey zemînê parlamentoyê wê rast nebe. Özel wiha bidawî kir em pakêteke demokratîk bûyînê amade dikin. Em li ser 7-8 sernav û mijarên esasî kar dikin. Heke ev pakêt bikeve pratikê wê demê meseleya Kurd dê pêşketinên gelekî mezin çêbibin. Piştre pirsên rojnamegeran hatin bersivandin û civîna çapemeniyê bidawî bû. Çiğdem Kılıçgün Uçar divê serrastkirinên qanûnî û huquqî bênkirin. Hevseroka giştiya DBP Çiğdem Kılıçgün Uçar di civîna geliya aştî û civaka demokratîk de li Dêrsimê axifî û got di banga aştiyê de li şûna çekê demokrasî, li şûna nijadperestiyê civaka demokratîk û li şûna siyaseta înkarê ya dewletê jî balê dikişîne ser siyaseta demokratîk. Pêdivî bi demokratîk bûyineke ku hemû gel û bawerî bi zimanê xwe yê dayîkê biaxifin, fikrên xwe bi eşkereyî bêjin heye. Divê em pir xurt xwedî li demokrasiyê derkevin. Eger dewlet di mijara çareseriya pirsgirêka Kurd de dixwaze divê Eger çareseriya pirsgirêka Kurd dixwaze divê dev ji siyaseta înkarê berde. Divê siyaseta qanûnî û huquqî divê serrastkirinên qanûnî û huquqî bike. Banga rêber Abdullah Öcalan pîvaneke diyarkere û sînorên Tirkiye derbas kir. Êdî dora desthilatdarî muxalefet û dewletê ye divê ew jî gavên şên berbavêjin. Çiğdem Kılıçgün Uçar herî dawî got banga Birêz Öcalan ji bo hemû gelan hemû partiyên siyasî derdorên civakî ye. Divê ev pêvajo ji înisiyatîfa kesekî re tenê ji desthilatdariyê re nêhêştin. Divê em teva herkes bi berpirsiyariya xwe rabin. Çepnî divê em gelên Tirkiye bikin aliyekî vê pêvajoyê.
هفسروک پارتیا سوسیالیستا بندستان SPP مراد چپنی تکلداری گشتانین درباره بانگاری براپوده نرخاندن کرن. مراد چپنی ده نرخاندن خوده اوهاد بیجه. مجبوریت هیا که هر دوالین شرگا و که باویجن و پرسپکتیفه که بافرینن. لی دولتا ترکیه ده مجارا چرسریا پرسا کرد ده هن پرسپکتیفک ندانیه هوله. هنگه جبو گوتنا ترکیه به ترور پیناسا دکنو این کارا 100 سالی دومینن. حتی نها پرسپکتیفا چرسریا دموکراتیک یا پرسکریکا کرد جالی دولت و نهاتیه بلیف کرن. اشکره بویا که پیواجو دمک درجه به هفدیتنان گهایه و قناغه. دیسه جی دولت و دسلاتاری بگوتنا امدوی مجاره ده دانستاندنان ناکن پرسکریک بناوی پرسکریک بناوی پرسکریکا کرد نینه پرسکریکا تروره هیه نزیکی پیواجوی دبن. دولت ترکیه نتنی تکلداری کردان تکلداری علویان چینا کارکر جی تصفیه کاره. ده تکوشینا گله کرد بتنی هاتن هشتن. برپرسیاریا مزن یا ویه که تفگر سوسیالیست و کتکاره. دوی ev eni دوی پیواجوی ده دستکک خورد بدن پنگاوه. دوی دستور نیداین که شوونیزم پیش بکوه. دوی گله ترک به یک ریزی لگل کردان تکوشینه بگه. بافل طالبانی ام به پنگا واکو مافین گلیمه روژوا ده پاریزه بهیوینه. پشتی که دناور فرماندار گشتی قصد مظلوم ابدی و سروک دسلاتاریا دمکی یا سوریه احمد شارا ده پیامات امضا کرن سروک ینه که بافل طالبانی داخویانی دا. بافل طالبانی گوت از به گرمی پیشوازیا لحفکرنا دناور برز مظلوم ابدی و برز احمد شارا ده دکم افگا وکه گرینگ و ارینیه. اف پیمانا ویجیان هفبش و خبات هفبش لسوریه نو ده خورد بکه. اف ریگزه که راسته و آرامی سیاسی و اولهی بینه. مجد دسپیکه و دخواست کرد که افگا و دیروکی و راویتن. بافل طالبانی گوت ام هیویدارن که اف پینگا و که ما فگل می روژاوا و همو جواکان ده پاریزه ببه دسپیکه نو. جبو آواکرنا ولاتا کی دموکراتیک و دوست گلان که دستورا بگهین ببه بنگها خبات و هفکاریه. وکه هر جار اسپشکریه ددم خباتین برای خواه مظلوم ابدی ین جبو آشتی و آرامی هرمه. کمکوشی علویان لکردستان و ترکیه هات شرمزار کرن. ایرش و کمکوژین لسر علویین لسوریه لباجارین ترکیه و کردستان به داخویانیان هات شرمزار کرن. ریخستنا فرسوسی یا دم پارتی تکلداری مجاره لبر آواهی پارتی داخویانی دا. پارلمنتر فرید شنیاشار تکلداری مجاره آقف اوها گود. ام کمکوژی علویان آل سوریه شرمزار دکن. دوی اف دسلاتاری لبر و کمکوژی رابه. وکه خلک فرسوسی ام به خلک علوی رنه. اکتیویستا تج آیه آیلا آکات آتاجی برکودانا لکوبانیال دیجی دایشی ببیر خستو گود دهل النصرا دایش بو ایروژی هتشه کردان ایراده جنان به هفره دانین هوله لروژاوا ایراده جنان به هفره هیه نتوین یک بوی بریارا کومبونه دا بریاکو کومکوژی مزین ببه دوی هرکس لبر رابه لنافچه اسکندر و نهاتا ایجی هزین کرد و دموکراسی لپارکا ساغلقلی شام داخویانی دان. هفسروک شاخا اسکندر و نیا کومله ماف مروان جوشکون سلچوک دیار کرد که یکانه ریا راوستاندن کومکوژی نسوریه آواکرنا سیستمک دموکراتیکه. چالاکوانین ج سویدیه سوجن پراوا سوریه راوستینن. تکلدار شهر لپراوا سوریه چالاکوانین الوی ج آژانسان راکفین. چالاکوان بناو حسام برک و هاد بیجه. دوی حساب ز سوچداران وره پرسین. آلیک جوان ایرشکاران برماهین رژیما برینه. دوی تو کس لهمبری ظلمه بدنگ نمینه. جبر بدنگی ما 54 سالان ایشا دسپوتیزم کشاند ایروژی اف ظلم دوام دکه. حسام برکه و هاد بیجه.
گل سوریه روبریا کسین بیانیین چچنیستان، افغانستان و ترکیه هاتنه قبول ناکه. چالاکوانا بناو ریم ازام جی باله دکشین سروان خالان. گل سوریه جبو آزادی و آشتی رابویه، نه جبو کوچته این دایشه ده در سلاتاریان و یا شامه ده جیف بگرن و طوله هلینن. از بانگ لطوaya دولت و ریخستین حقوقی و مافی مرو واندکم که لدیجی تندی راوستن. ام سوریه که آزاد دخوازن که توaya گلن سوریه به هوینه ناواخواه و رومت آوان بپارزه. چالاکوان بناو لوئی همزه جی و هداقفه. لپراوین سوریه زاروک کال و جن هاتن کشتن. فرخا کمکوژین احمد الشارا و رژیم بشار الاسد چیه؟ جبر چه چکدارن افغان، ازبک، مصری، ترک و پاکستانی لپراوین سوریه کمکوژیان لدیجی سیویلان دکن. دوی چکدارن بیانی جوالت ورن درخستن. نتنه ینکو گلیان داویشن سوشدارن، کسین که چکدانه وانجی سوشدارن. چالاکوان حافظ الخطیب جی کمکوژین لپراوا سوریه شرمزار کرن و گوت اگر اف سوچ دوام بکن و ببسده ما روخاندنا دسلاتاریا الجولانی. ریوبریا خواسر هفگرتنا جواکی پیکانی و جبو سبروجه دخبته. هفسروک سازیا چاودیریا گشتیا ریوبریا خواسریا دموکراتیک باکور و روجلات سوریه احمد شیخو تکلداری روشا ریوبریا خواسر و پیشا روژا سوریا کفی. احمد شیخو دا خفتنا خوده باله دکشین سروان خالان. ریوبریا خواسر اثبات کرد که او اکتور سرکه یه پیکانین آرامی و پیشکتن ایده. بسایا نیرین خوایا برفرخ کاری اولهی و آرامی پیک بینه. هر اوها رولک دیار کرد شر لدیجی ریخستن ترور داعش دلیستیه. ریوبریا خواسر ده پیشکتنن خدمتگزاری دیجی حتی آستکه بسرکت. ریوبریا خواسر به ناسکرنا مافین همو پیکاتیان بو اگرا بهیسکرنا هفگرتنا جواکی و پررنگیا چاندی. احمد شیخو دستیشان کرد که مدل ریوبریا خواسر دکاره باندوره که ارینی لتواهی سوریه بکه اوها بداویده که سوریه دکاره به دولت که دموکراتیک و پرآلی. ام جبو سبروجه که آرامتر و گشتر جبو سوریه دخبتن که تیده همو پیکاته دناوا آرامیه ده بشین. خلق قاموشلوی جنازه شهید بشار دهم بشارت. اندام هیزن کماندو بشار دهم قندیل هلکو دچار آدار 2025 دمال سر ارکاخوه بو لباجار هسک شهید بو. خلق باجار قاموشلو و گندن و لگل اندام و ریوبرین سازین جواکی جنازه شهید بشار دلهم بره پاکروانگه ها شهید دلیل ساروخوان یا قاموشلو. پشتی ریزگرتنه اندام مجلس مالبات شهیدان فاطمه الجاسم آقفی او گوت بلا دشمن باش زانه بکو امو که گل خودی ایرادنه و به همون توین خوره امی سرکفتن مسوگر بکن. پشره لسرناو هزین لشکری نظر صوفی آقفی او گوت برخودانا کو شهیدین ما جبو ولات خوکرینه نهندکه پیوسته امجی لگوری و برخودانا وانیا دیروکی تف بگرن. اندام کنگره اسلام دموکراتیک جاسر الصالح شیاقف اوها گوت تو دولت نکارن پروژه گلانتیک ببن امی در ریا شهیدان ده تکوشین اخوه بدومینن. پشتی آخافتنان وسیقه شهید هات خوندن و رادستی مالباتا شهید هات کرن. جنازه شهید به تلیلی و درشمیان هات وشارتن. ده هفسنگی سوریه ده جیه دولت ترک ایدینینه. روزنامه‌وان فرات دیجله ده نویس خویا ایرو ده بسایریشن لدیجی علویین لسوریه دکه و ده بیجه نرازی بونا لهمبری کمکوشی علویان ده آستا نونته ویده چته این که ایریشی جواکا علوی کرن بونا سدما که جاره کدن شر مذهبی لروجدات ناوین بکوه روژوه چتهان به بهانه اندام رژیم برینه ایریشی شینین علویین لاسخیه و تارتوسه کرن. دوان ایریشان ده به سدان جن زاروک کال جیوان هاتن کشتن. روزنامه‌وان فرات دیجله بالی دکشین سر گریدانا چتهان که جسال 2011 و حتی ایرو گل کمکوشی کرنه و دبیجه اف چته تکلداری دولت ترکن.
جبروی جی دناور دستلاتاریا جولانی و دولت ترک ته ناکوکی هنه. ترکیه دخوازه وان کمکوژیان بکستوی جولانی و ویژه دستلاتاری داخینه کسی که نیزی خواه بگه دستلاتار. سدما کریزا ناور دستلاتاریا جولانی و ترکیه جی اوه که چتین اوسو تولید دستلاتاریا نویا شامه نهاتنه کرن. جولانی بهتر نزدیک عربستان سعودیه. خالا سیمین جی اوه که چتین به میجی دایش ایریش جواکا علوی کرنه چتین تکلداری دولتا ترکن. نرازی بونا لهمبری کمکوشی علویان ده آستا ناونته و ایده. اگر مجار بکه و روژه و کنسای ابلکاری یا نتوین یک بوی هنگه و ترکیه حساب بده. دولت ترک و چتین و ویش سوریه ورن درخستن. گتار نجامات داویانو چین خواه دم باش.